پیشانگاه ناف دولتیا پرتوکانه لهولیر بره و دچش دست پیکا وکرنا و پیشانگاه و رودا هر رومال دکه ایرو از هاتم و داره دناوا دنیویسکارین گله مزندامه دنیویسکارین کردین گله هجا و کچک دلال ج روج آوای کرسانه هاتیه از الگلوان پرسا وشانگریه پرسا نویساندنه پرسکریک نویسکاران گوتو بیش بکم دیبیتا که تایبته یا حتی داویا نزکی بارد کم حتی در دور 8 امه به هف رابن اف پروگرام باوای که زندیر وی داره لهولی جوارا ته پیشکش کرن زارا محمد خودیا وشانخانه شلر ج قامشلو هاتیه مامستا ابراهیم محمود نویسکار کی ناسکریه بهتری 140 پرتوکان نویسنده پرانی به عربی نویسینه بر پرسیار ناوندا اسماعیل بشک چیه یا لیکولینان ل دهو که جان دوست نویسکار و رومان نویسه کی ناسکریه بر همین وی بهتری 6 زمانان هاتیه چاپ کردن سورانی به ایتالی به عربی کردی و زمان اندن هم خیراتن بخوازم لوک بهداری بکن بهتر براستیش برکو لدر وی تلویزیونی از دزانم یعنی ام جار جارن گوتو بیشت کن درد و گلک از حزد کم هم دوی دیبتا تایبتا درد خو بیشت دل خو مکش خواندوان بزارا دست پی بکن زارا من حس کرم بزانبم وشانگری لروج آبای کرسانی چاوه یعنی درد و چیه درد او بخوا وشانگری وان سالی داوی باش بویه یعنی سی وشان خانه نها لروج آوا دارن یعنی پرتوکا چاب دکن لگوری درفتین گود دسواد هایی یک جی ام او وشان خانه نه يعني ايش شو درد قوم دكشين انداليه وشان خانه عنده بهابونا مادين كو پرتوك دينا تي چاپ کرن او نو او قيرانا ابوري گوروج آوان هاتي درباس دبي او جمره وقت پرزگريك تي ديتن مشكله جمره يعني ام دخوازن قلك مادين جوي گوا پرتوكا چاپ بكن درباسي روج آوا ببن بنرخه کی قوم کاربن حمي پرتوكي خواه چاپ بكن يعني ام نویسکار بالا در نخنجالیه چاپ کرنه ام پرتوکایی نوگرینن ام بخوازبن پرتوخانه کردی تیجک پرتوکین کردی بکن بر همین کش روش آوا در دکبن ام بخوازن وانا جی درفن مکتبنا بینن پرتوخانه دا بینن دستان میخونده کارا ببینن لجانا درفتن ولو دبنا پرزگریک یعنی جمره وکا روش آوا وان سالی داویه و حد 3 سالی داویه گل لکی اف یک بیش مره پرزگریک جبر ویه که والله يعني برزقريك حالي مزن جمرة إيرو لروج آبا أفرو شامي آبورية يعني وكي دي از باور ناكم تبرزقريك إذا بهترون چه پرتوکان چاپ دکن یعنی بهتر چه پرتوک تینا خواستن جالیه خواندوانه يعني إنها جبر کو زانینگه جی روج آبا چه بونه پیمانگه جی چه بونه خواندکار جی چه بونه لیگرینک تی کرن يعني بهتر پرتوکن لیکولین دخوازن دربار دیروکه ده دربار فلسفه ده پرتوکن کو گرک ورن ورگراندش حمی زمانان يعني ایرو خواندکاری کردی لروج آوا دو زوا بهتر اوه يعني چاوه خل وان پرتوکان دگرینن يعني بگشتی دیروک اخواه دگرن موزویا کردا برین ها جیان کری الوان دگرن يعني مخابن دبي كجار ناجي او جيدر زيدة تنا بن جيان جي ونداينا لاني بيسكان روج آوا هول تميد ناوا هول دانا دانا كو وان نویسا اجماع پیدا بکن و جبوی وشان خانه دشینن من پرتوکی ودیتن اف برهمین وانا او زد ازمان براستی کوالیته باشه کوالیته باش چاپ دکن اما هین گلک کی سروان مجاران با آخر حمول ورهاتنا يعني هون آمده دکن نا اريد آمده بونا پرتوکی جمعه ام حاضر دکن يعني جبوی وشان خانه ام جدا جدا جی دشینن جبوانا كاك ابراهيم محمود بريم برنامج داس بيمكن جاندوس قلت تبرسان ناك يجي ابراهيم محمود جبركو تجب ويا دلوي تجيه قالك برسكريك هلا تيك جوان نفيسكاراني كو وقت تخواستن براسي تحقق خناديتيا بله يعني او قيمتك وبيبيست جبوتا ورا داين نزانم يعني بروبليم چيه سبب چيه بهتری 140 پرتوکن چاپ کری تا نویسان درش غینین آنلاین پروبلم باش سپاس بریا هر تشتی از مانگا آفداری پیروز دکم سر کردا چی بشینیا خوا چی بجینیا خوا هر دو لایان
سرکفتن و ژیان هەیە ئەس بێت بێژم یادن سەبارەت پرسا نویسەر یە کورد پرسا نویسەر کێشەیەوە کێشەیە کووردا بخەیە دەما کۆ ئەم جواکە کوردی دنرخینن و دشۆپینن سەر چه ئالۆزیە ئاوا بوو یوتا ئەڤرۆ وێ دەمێ ئەمێ بزانە بن کۆ مالبەند مووقعی ئێ نویسەر چاوایە سەر خالێکی دن مامۆستا جاندۆست vê meselê ez bê dizanêm dema ku ez di nav ereba bi nav dibim wek nivîserekî Kurd bêtir ez têm naskir wek nivîserekî Kurd lê dema ku di nav Kurda civaka xwenî Kurdî ez nayê nav wek nivîserekî Kurd wek nivîser aha çima İbrahim rastî yek jî yani Arabta nas dikin ji ber ku tu Arabî nivîsînî tu nivîskareke Kurd nas bêtir nirxê pirtûkê didin û nirxê kesayetî û min gotiye ser asla Kurd هێشتا وەک نێرینا مێ و شۆپاندنا مێ وەک دەکەرم کرد سێسد پرتوکێ مێ هەنێ سەر ئەگەر پرتوکێن ئێ ئەلکترۆنی لێ ئەو پرتوکە ئادەفکی یا ئانیویسکی پرتوکە کوردی ئانیویسکی هێشتا نەهاتی ئاکتیفکردن دجواکە کوردی دێ یانە بێژن منێ بنێرن لەبێرێ تدنێر بێ چاوە دەرباس بن هەر یەکی شەنگلین وەک دبێژن دەربازن پرتوکێ دنارن وەکن هایواش پرتوکێ تنێ و دەرفەتێکێ یادی ez ser asta dankoyê advokê sentara bîşet ez kar dikim kêmtirîn nirx kê ku ez kêj dikim manim bêtirîn berhem yê min in ev serçe ava dibe ew kesên berpirs boçî guh nadin ev pirsa rewşenbîrî pişt guhkirinç boçî çê dibe berkenarkirin çawa çê dibe ev diyar dike ku pirtûkekê bide min ez ê civakê bidim te rast e navdarê me hene lê ser çi azariye jiyana berdewam dibe boçi ez ê 5 salî kar bikim ew qas pirtûk jiyana me jiyana hevjîna me û zarokê me û xwîna me temî ser pirtûkê yê ku ez bêjim wek min xwedîtî ta evro dimrim nivîsandin dimrim xwendin lê civaka me ser çi zemînê min nirxînê ew kesê berpirs ser vê astê ku ez hêvîdarim hayî ji vê meselê hebe yana em timî em ê wisa diyar bikin em ser stêca cîhanê lê rola me rola wek wan kesa ya rola kombarsê ev jî kêşeyekê Can dost mamosta İbrahim Mahmud behs kir yani tu jî bi salan e dinivîsînî çîrokan dinivîsînî romanan dinivîsînî jiyana te hemû bûye nivîsandin jiyana te ji xey nivîsandinê şekilden tine ne yani hebûn û nebûna te milk û malê te nivîsandine ê te jî kak İbrahim yani her hayata we ev e ji xey nivîsandinê tu karekî din nakin dahata we eger hebe yani nizanim lê her nivîsandine te difikirî tu dibêjî xwezî min nenivîsandiba xwezî min ev kar nekiriba xwezî min karekî din kiriba û ez neketiba ma bin vî barî barekî giran e yani سپاس دل بخوین و اف درفت دامه براستی مرد جان ناتفکره یعنی گلک جاران نویسکاری بارکی گرانش مراره بری هر تشتی مرا خودی ناکه کم نمونه هنه د جهان د ناو yani nav nivîskara de nivîskarî nebes wan xwedî dike û wana wan pir jî xwedî wan milyonêr jî dike ewa li tesadufî çê dibin tiştin çê dibin yani سرکی و بازاری جه هیه مثلا کتاب هاری پوتر خودی هاوی بویا میلیونر دو کتاب آنو فیلم آنو تشتان لی چه جا نویسکاری خوش او ناهل مروف درجه برده تو نویسکاری او جی که من بلکی میلیونی یک یا 100,000 200,000 یک درجه نویساندن بردانه پریشانن فقیرن بینانن بخوارن بیتشتکن لی دنویسن هر دوی پریشانی خود دنویسن نویسکاری ما مثلا او احمد نالبند پر فقیر بو پر دیوانی وی شعرین ها هنه خوشکن جوانن بقاسی کو او دیوانی وی شعرین دهاتن تینا فروتن هنه کا مال بداوی و او جیان خوشک دی بجیا yani مروف ناخوازه نویسکاری بکه برانبری هاتنا پران مادی و دراوی نه نویسکاری جهانك باشقه مادي نا شركتك نا دكانك نفيسكاري وشانغري دبا دكان دبا مثلا بشكي تجارة هي فروتنا وكرينا لين نفيسكاري روحيه
از رومانه که دنویسم از خلاص دکم ازانم او رومانه $500 جمره جه نای لی پر تشتکی عجیب و چیجک خوش دده من جیانک نو دده من وقل عمري من زيادة دكه اتخوازم بس كومنتك بتشوف لسر قلتنا خوش كام زارا بكم قلتنا بالا مكشان دبي كشيء منها ابورينا بيتر بهابونا كاغذ وحبر تشتر خوازي كشيء ما دما بعض دجي افبا دما بعض كشيء ما نافبو كش ما بحالك خراب برتوكي خو شاب تكرن بدزي تراكي زياده بدزي بدا شاب خانه سمسارا ببينه حتى كتابك ما شاب دبو وجا ما بدزيجي بلا ذكر لانها كتير روشك باش سربستن كردي نقد خيا افايا يعني قالكي فرقك مزنه تشتكي ده مثلا تبع عربي وكرديجي دنبيسيني تزانيش بو من جهه مراقيه من هال فيدري ديت برانيا برتوكين كل في بيشانجي هنا بعربينا يعني كم كردينا سبب چیه که خلق بهتر بالا خود ده عربی يعني بهتر بري خود ده خوندنا بر همین عربی نها پرورده عربی دینی هيا مثلا دین اسلام رولك يدليزه برانيا كتابان لفر اواز البرخوات بينم كتاب دينينا وايغو خلق ذكرن اي دينينا حتى كرد دچا كتابه ديني بعربي تكره وبكردي جانا ليه بعربي تكره افايا يعني كرينا كتابا بزمان دن نعيبك ليل كردستان دفي نو صابيا دفي كتابة عربي مثلا كسي ليكولينر ذكرن كسي خواندوان زانكويان بكرن نقوى كاتيجوريا خواندوان جاستا نورمال هرن يعني بازار عربي قرم بكن از بخواب عربي دنفيسم از بعربيش بو عربان دنفيسم از فيد بيجم ناج كردار بعربي نان فيسم جبر قد يكسر از رومانا خيا عربي وردقارين كردي تبخوا از بخوا اد بيجم برا خواندوان مني كرد رومانا من بكردي بخوينن يانجي از بكردي دنفيسم از وردقارين عربي لو شانخانه عربان از بلادكم نویساندنا بعربی خوشه یا بکردی بكردي هر دو زمان برانبري هفن يا كرديجي زمان دايك خوشه يا عربيجي ليه ريكا كردي نوك يا عربية دماكو أسب عربي دنفيسم واز بنفيسم أتظانم دنجيمي ويصير آسويكي فرح بلا ببي وأو كسي بعربي دخينين ظاني إنه برسامي تشاوايه وبيتر باندوراوي سر جواكا مني كردي هي كاك دلبخين يا تنجي أزيفي بيجم تش جواكا هي لا شك تجبرينه نفيساندن سر بريني آواد بي جواكا ما كردي هرمي حميد دماكو از وك روشنبير وك نفيسكار از وابدنا بناف نكم از ورولا خورانابم از نكسايتيك يك تكم از جواككم وك بلزاف تقول مي جواكك سربخات دمجيك يا اخواتي هالقرتيه ولورا از نشي مزبي بيجم خوسي من نفيسان دايا او نماتي قوتن از قاما آستكي از نما وقت ملكي خومه از اجواك كيمه بس تشيل فيري هي ام هيفيامكو اف كسي قمرات شوبينه دما بنر الروشا يني فيسكار سربي استا بلنغازي اواد بي وبهيفي بي سر زارا خوندوان چت خوازن جوا مثلا دماكو تين لبرتوكان دگرن بهتر چه پرتوكي دگرن يعني بقشتينها زانجه ما روجافا بشتيجو خندكار زانجه هنا قديني دشي ماستري إذا ماسترا كرديجي جمعشي بويا نها بشي الزمان ويجا بويا ويديروكي بويا راسي بهتر وا برتغال دخوازن برتغال ليكولين سر زمان جو بكاربن يعني هر جار نقاش نواجي تشدمن يعني گرک پرتوکه که هفش بوی زمانی کردی در که زمانه کی می استاندارد چه ببی گم بکاربن گوریه مشن راستی گلک شاشتین کوبرین هاده کرن ایدا او خندکار وان تشتا ایدا نقاش دکن جه که خوشی گو ایرو خندکارن ما بکبن وان نقاش آده جی هم هر وها ای دیروکش یعنی چاوا دبستان دولت ایدا دیروک دخواندن ایرو دیروک کی دیدی خوینن دیروک کدی دکولن راستی هنچتان ناز دکن افنا همیشه بیجه مرا و خندکارا گو باشر هیچی ناز بکن نتخوان خوازن دیروک خو ناز کن خوازن دیروک در دور خوشی ناز کن چاوا هاتی گوهرین چاوا دکارن ifade اوی دیروک بکن دریا و خوندنه خوره یعنی راستی گلک نها خباتن باش اجبوی و خندکارا تین کرن يعني اوجد دمي بيج دوي خوياي بن
هم پرانج نویسکاران دستینن برانبری چاپکرنا نا پرتوکینا حتی انها نا خوشه يعني جبر که چما گلک وشان خانه هنه پرای نویسکارا خورله هنه جان دوست هم پری وان خوانه هم بری ما پرد دا ما کتاب خواه به پری خود چاپ دکرن و پرد دا وشان خانه یا دا و شاخانه چاپ دکر و پرا کی زیده مدستان ایجار مد چوب بلا دکرم دبون پارسک پری خوی کو مفروتی یان مجهنه کا تبیرا من مموزینا کو عربی گو چاپ کر دو دکتران فینانس کر دکتور محمود مسلم دکتور مصطفى محمود لکوبانیه هر یکی 25000 لیره سوری دانه من بو $1000 من دا سیامند ابراهیم رحمتی لشامه چاپ کر لما وگران پشتی مفروض او کر مپریوان دینوان لوان وگران گلک بی زحمت شکلی بود یعنی ما گلک زحمت ما موسى بناكر ما موسى دلوخين جواكاكو دزقحتي ذهبي دزقح. وياساتي ذهبي ما في تلك سيناية خوارن بله لأوروبا حقوق الملكية الخاصة وقت بيجن ما في تي تتشبكي تتشنكي سر كتابي جوريه ويناي ليل فان ولاتا نل الهستر اصلا هري باشه ما دما هون كورساي پرتوکه که ددن چاپ کرن یعنی ددن وشان خانه که هون عقده چی ناکن گریبست چی ناکن هنك قريبس هنك بيقريبس خوستكا يعني نايم. ديسكار جار جاران خوستكا يعني ديسكار برتوكا وي دركفه او برتوكا هان وقدارك دلدي بيشين بي ودماكو اتشكي دي اسبي بيجم يعني ديسكار نيكه دماكو الدوري خدكفه يعني ديسكار حش خناكه جبونك في ازيتيه دي الذاتيه حجملتي خدكه لورا دفش قلك تشرابر دي يا بيويست كو برتوكا وي دركفه بيتا خندن شبر او وی برتوکه جواکا خود بینه و وقت نامه که وقت خواسته که جواکیه شبر کو چه برتوکا اگر برتوک به سرکفتن کتی هیه و سرخوبون کتی هیه و رونی کرن کتی هیه سر وی زمینه از بینا بناف دکم باشه مثلا نها ادی اونلاین جی گلکی زیده بوی آی بوک جرات بیجن به پی دی اف خلق دی چه پرتوکه بخواسته دکاره جی اینترنت داونلود بکه یان جی بکره دکاره وکه تأثیر ل شاب کرنا پرتوکا نکریه جان دوست از دبیجم و دپیشروجی ده تأثیره مزن بین نها هدی هم تأثیره دبینن یعنی پرتوکه من ای الکترونی تین فروتن از بالا خدمه وقتا او تی فروتن کاغذی نای فروتن همبری کاغذیه یکا الکترونی معناوه یکا کاغذی نای فروتن یا الکترونیک ارزانتره جی بلکی ارزانتره خالك البيري هي ماموسا جان تاخذهم دماكو ام بي وين دي خوا لقلب برتوكا الكتروني بنافكين تشتكي يعني فيسكي تشتكي دنم برتوكا الكتروني دجواكا اوروبي دي قناغك درباز كريه كو برتوكي ما في خو باش السنتيه لي جواكا ما هيشتا ما في برتوكا او تي خوندن نور كرتيه لورا قناغك باش مرد في حتاكو او برتوك نافا مدد مجيه مدد شين به بشونده او برتوكا الكتروني رولا وينا ديار دبي او دبي مواجهه جدا بكن آلية كي أزبيجي بيجم آلية كي باشي برتوكا إلكتروني هي أو كو تلفر مثلا شابخانة تنا اللي ياكل كندا بجيد كارا بخوينا بستينا ناكتي من دا أمازون دا هنا إلكتروني شابخانة عربان دا أمازون دا هنا تتكاري $6 كتابك بكري لكودارا دنیای بی كودارا دنياي بي پیویسنا که پست هری خب پستینی پری پست بدی أو احتمالا بكري داخل سر تابلت أخوة تابلت. يعني أو جيرت بيجن فورما كيندل برتوكا كيندل داخل سر تابلت وش كارا بخوينا يا سر زارا و حتنا چند پرتوک چاپ کرنه حيا انها بي برتقال 2023 سيسدوسي ناف نشان ما تشيبونا باشه يعني سيسدوسي صبيحة تيجي برتقال. كردينا کردینه پلانی يعني اوني بيستارن كو بعربيش دنفيسه كردن ليه بعربي دنفيسن يعني ديسا اوجي ايشا كردي دنفيسن ليه بعربي زماني عربي دنفيسن يعني زانی بره نزانم ابراهیم محمود گیشتی و دم ام به وش قاچاق ام فیری زمانه خواندن و نویسان را کردی بود وشارتی دزی مالا خواه ام حمید انا پرتوکن که بون ای کووارا چیا و حمراش راشو در دخست رحمتی از شیخ مقصودی بون بدزی ما دخست نوا جریده ثوره و بعث ما نه بفیرنگی بون نزان دم و دجی بفیرنگی بو که ابراهیم بلي امشي دوي جانجا شي دابون دانو سندل دابون لي دا جبو دم رولا كو امتيدنها امن هريما كردستان هنا
زانکوی ما هنه زانکوی الهرم کردستانی دبل پاریسی وسات نبن لی کوالیته وانا چاوایی برهمداری یا دنجی سنتر روشنبیری وکولین مروایتی سر چه آواده به سر پروژه آواده به او سنتر پروژه پیشکش نکه بناف نابه وقت سر آسا جهانی و ماموسات زانه یا دنجی یعنی دماکو از بنابه بیجم یعنی بوچه دماکو از انسیکلوپیدیا اجنوساید پیشکش دکم افسه ساله وینا نای چاپ کرن 16 بلگن جدما رفعی لیمکن و تا افرو بوچه از انسیکلوپیدیا لوزانی 6 بلگن 3000 لاپر اوروپا الوقت بیجن او کسی کو بربرس پشتگیریه بکه چاپ بکه و تمی امدزانه ای شامه دلوزانه دیگه چاپ ایشه در ما بکن دما کو پرتوک کو صادر نکفه نه چاپ کرن نه بلاف کرن نه خوندن نه گنگش کرن لسر چاوی او جواک خو آوا بکه افشی که شیء که نه تنه پرتوک در که پرتوکی بیرنگی کو گله یعنی حمی دوی پرتوکات در که ایجاره بشوپینن یعنی برای ناوروکا و پرتوکه ببن کنفرانس ببن سمینار و سر به آخر دوست سازی دزگه مؤسسه چه قاس جبوا گرینگن چه قاس پیوستی و وک نویسکار و رمان نویس بیایا دل بخو انتظارین ها سازی تبخوشی از باور تبشک جیبوی 1909 یکیدا نسازی روشن لبونه با کلا دم در نت من نویسان دیه حاضر لگور سردمه زمانه کی شیرین خوشکه و از خوازم چاپ ببه کیج مرا چاپ کر سازیه کی های میجی جتنه بس پر باش بو جمن را یعنی وقت از تم دبیجم او پاسپورت منو از درباسی جهان ادبیات کلا دمدمه سازی یک جو وظیفه و پشتگیری روشنبیر و نویسکاره مخابن لجمع في رولين ناليزا يعني سازي خناده بر روشنبير دبجيه كي اسكارن ببيجم حتى هناك جوان تنبل خاننا يعني سازيه كنافه سازيه معاش فان كارمندا هي لي برهمه كي نادن تشتكي نادن تبرتوكا خد بي جموان باش كو خرات كن يعني دهيلن بصالان تجوان دبرسي كاتب بو تشاوبو دبي ام نكارن يا فلان بيفان يعني سازیا کردی به تایبەتی کردا گەرەک ئەو لە نویسکارە بگەرن وەرە نویسکار چه هەیە چه دەردێتە هەیە ئەم شتەرە کتێبەتە چاپ بکەن و ژێرە پەیمانەکێ چێکن ئەم ئەو قاسی ددنتە ئەم ئەو قاسیش خوارە دەبن ji ber ku ew imkana wê heye destê wê dirêjin yani giring e sazî roleke gel esasî bingehîne Kurdî tune ku vî karî bike hene saziyê men ha yani ji bo em gişa nedin ber yek şûrî em nebêjin hemû pîsin ya hemû xirabin saziyê Kurdî hene xwe didin ber yani heta li welatî hene em zanin şexs tacirê mezin xwe dane ber tiştan xelat çêkirine îca gel saziyê me gerek dersê ji wan bigirin ew yani اگر روشنبیر لسر وان سازیاب روشنبیر گو دل وان و کذب وان لسر زمان کردی و لسر ادب کردی و لسر کتاب کردی بشوته و فرق چه ببه زارا لروجوا هنا سازین کو پشگریا و بکن تشتک چی بو نهرن دردی خوشی را بیجم هنا روجوا يعني طيبت دستيا چاندي يا روزاوای کردستان نویسکاران دکن او سازی خوانها پرتوکن ما دما گوتن چاپ کرن وقتی گام لیسته خود شینن ام تشینی دسته چاندر ام بجن پیوستی ام چاپ کرنا و قص پرتوکا هيا يعني جهد بشگیری ددن يعني بيكو بيجن چما پرتوک چاوایا حتى جرى جي رابوري واج ما ناخوازن يعني نابي ما وخوانديه نخوانديه يعني خلاص ما قلتي أفردوك جرك إين شابيبن يعني في كيف بشجريها مدى ساعة چاندي قلة كي والله سازين روشنبيرا جويه كتير نفيسكارانج يعني برتوكين واجي دما كوتين جوي وشان خانه أم واجي بيشكيشي دساعة چاندي مسألة سياسي ناخنا نافنا نا أم بهتر مادة وجهي يا أم الوي مجارد نرن يعني أفردوك ويسبب جرينجيا وي يانجي فيدا وي تقاسي بيكرن بركم قلة كي درج مانا يعني بتايبت أم روجاوای کردستان ام گله کی درنگ مانه 10 سال افده 12 سالی کو درباس وی خلکی گله کی پیش دچون اما هیچ ام تخوازن سال 2011 و اموی گاوی بباویشن تشتی گمکی مای بلکه اف گاوی گون هم تابیجن جی بلکو ام نگنه حمیم اللطان
لي ام قاوا خوا بكي هدي تابجن ام تخوازن ام نسكنن جاليه نویسکارا و جاليه دزگهین روشنبیری و تشتا گوی دسمتی ام تخوازن خو بگهینن يعني دريابان كتبارة چاپ کرنا وارا وشانخانين كروج آوا إيرو بينا يعني ام تخوازن ام جيب خلقيرة بمشن يعني خلق نما كيمي باقا تشتاي كو بيجي نا والله يعني ام ناخوازن خب حاجاتي واجب كني بيسكاري ما جي تراخو هنا لي قالكي اصلا دبي رياوادر كتن يعني جو كما موسى قوتي سازيام يعني بيشجريا وانا كرين يعني جي بكاركي بدزيد كرن حتى جو ايرو بيان بيا تخوازي برتوكا خو در بخيان جي او برتوكا قد وقت كده نيفيسان تخواز چاب بيچانا بو وقت سر چيه در باس بيا و چقاسي كار بيتي ده بگو هريني سر راس بكي اب نقاش حميد شيد بن ايرو روزابا بقى حميد شيد بن كاك ابراهيم 10 سال الفريق بله 10,000 سيزون الفريق بله اجي 10,000 سيزون وقت كرد صاري باشا مثلا بيدري اكاديميه كردي هيا وزاره روشنبيري هنا هيا انستيتوت هنا دزگاه هنا يعني سازيهم كم بحث وان دكن نظام چقاس اكتيفن هنا شما نكاربن اوليكاريا تبكر او جي كيشيه كي جبركو ست زميني اباد بن جبو وك فورماينا انه فا ام هني ان نافاروك اوا چاواي از بيجم يعني اجد 1013 سنترا بشكل بو فكرين برايتي از كار دكم سيستماتيكا ازانكو لقل فان كسان افيغو وقت بيجن استافي روشنبيريه سرچ زميني سر زمينكو او خدان وقت بغفرنامه يعني اف بلايكي لشكريه 6 سالا 4 سالا بروف مثلا بو بروف بانيلك اوري فرياوي بكي ازواناز دكش بر شوبين هنك جوان حمي حوالي من هنك جوان يعني بلكي تزايا خاني ماستر ان دكتوراه چاپ نكرنه لي بير او راتب زياده دبي لي كسي برهمدار دماكو اف دزگه فرمي بيت او كسي برهمدار خلات بكي بنرخينه و اكتيفك بيترچه ببي سروي زميني يادنجي دماكو لي مقاتبن يعني مخابن سنترا بشكل تانها كسيل درجه منخستي كاهون چدكن بربرسك نكوتي زانينگها دهو كنه زانينگها دهو كنه نب انه كاهون چدكن اگر سر اساس برهمداري ابا ببورين از خو بناف دكم ما مستد جازي وصاب بيشم از كردستاني مجبركو سر چاپرتي كردستاني من ديساندي محمد اوزون نور الدين زازا بهمن قبادي شرقو بيكاس جگرخوين سليم بركات حميم از بس دماغو از بين كسي برامبري مم خو كردك خو كردك كي شيء دبي اري شيء دروني و چاوا جواكا كردي پیشکش كفه بورين دماغو بس بناف ام هنه شبركو لاوروبا اگرم بيجن وك كو ناوي سنترا شو وزارتها هي كي ماي سنترك هي ليكا او سنتر برهمدارياوي هي كواليتياوي نا چاواي او اريشيه وي جواكي بنافت بن يانا از وك مروفكي جروج اوا كردستاني تانها جمرناهاتي قد وقت تكليف كرن انه با كابا مني دوميز خلك يمن اهلي منن اسكي شيء وات زانم سر آسا دروني سر آسا جواكي سر آسا سياسي سر آسا مجويي دما كوشبر نيه قوتن اتزاني بيچندين او ترك اي جواكي اي مجي اي دروني نافرا مدهي و نپیش کتن چه دبه جان دوست بحثات شكي كرتاقوت دولمان ويجا حز كسي كوج نيفيساندن وج نيفيسكارا حز كن بكرتي هنا كيسان هنا تدي بريوان هنا زنجين دولماندن جو هنرمندان حز دكن جو روجنامه‌وان حز دكن جنيفيسكارا حز دكن تبحثا خلاتي كر دناوا عربان دا پردگری تبشتاری گلک پیشانگاه هم بویا عربان تشتي بوانا بفيرنجي هنا دولماندين وان هنا خلاطة كل سر نافي خوا بلاف دكن نمونين فيرنجيج دناوا كردان دا تنه دناوا عربان دا مثلا شو نمونه هيا هنا نمونه عربي يعني جبري دانس كارم بيجم أبا وك تراديسيون وكولتورا ولاتي عربان هبو شاعرة نفيسكارا خال كيد قرت خال ميركي دي قرتن خال وزيركي مازن دي قرتن زمان هينج زمان أموي وعباسي بردا لجمع كردا حتى دمك دريج
ادبیات ما وجه ما دفکی بو راست فولکلوریک بو که دکو دنگ بیجا دکو د لجم میر بدرخان دنگ بیج هبون نویسکار تنبون لجم میر حکاری دنگ بیج هبون لجم میر بازید دنگ بیج هبون بالا خو بده اوا گلکی مهم اف د تاریخ کردان ده دنگ بیجی شونا نویسکاری گرته بو شونا کاغذ شونا تدوین تومار کرن گرته بو لو ماجي لجمع كردان حتى انها مثلا وقت دنگ بيجيه يعني كتاب جمرت شيكي غريبه احمد خاني وان كتاب شيكر وانجي قال غازن كرنا احمد خاني بخوا وقت نويسكاركي بر غازن كرنا تبرهم ويجي تمام وزيناوي ليه مو زيناوي حتى انها ام فيدي جيد بين يعني فكره ما افادك لجامع عربان مثلا الامارات لدبي سلطان العويس تاجرك مزنه ايه مرواريان ايه لؤلؤه تاجرك قالك مزن بو خلاتك بنافي خو تشكر صالح 600,000 دولار خلات لنفيسكارا بلافتك يعني 12 6 نفيسكاران ددوان خلاتا شيخ زايد هيش خلاتا نظام كي اف خلاتانا وجاي گاش دکن نویسکاری گاش دکن چاپ کرنا پرتوکا گاشتر دکن کنکورنسی چیت کن مابرا نویسکارا ده يعني بازار گرم ده بفي اوای بازار گرم ده لجمع کردا حتى انا مثلا ممكن اللي باكور جارك من بيز شيكرن خلاطة الروماني شيكرن جارك وشان خانه هيك شيكر بعوجينا كسيكي يعني فينانساوي نمازم لدناف كردان ده حتى انها تشتكي في رنجي شي نبو يدوي خلاطة مزن شي ببن دوي جبوكو نفسا وجاي بيتر وجا كاربا بيتر نفسي بس افدوي مؤسسه بكيان كسبك كيش همو دبن مؤسسه جي دبن كسيكي دولمندي بيج مليونير دبن كار صالح 50,000 دولار بك خلاط دنيا خرانا بيني هو نبيج النوبل جبركو نوبل جي هر كسب نوبل جي كسك هر نوبل جي شخص بو يعني بابا بريا صالكي از ميواني واربو سرگندليه هاتا گوتن 5,000 ملياردير لهريما كردستاني هنه 5,000 ملياردير باشه برا 5 كز جوا دركفن اگر غيرتك نشتماني هبه غيرتك نشتماني كرد بري هبه ونویسکار به پیش کردن لی او کس مجی کوی فیودال ده حسبین جبر کو او پره نصر آستکی سیستماتیک هاتنه حسبین او کسی نویسکار و روشنبیر تجی وید نویسینه جبر سر آسا جواکا نتوید نویسینه لورا پاش دکوه لی مخابن دماکو وقت امارات ام بناف دکن خدانی عبا و وادس مالا چاوا پیش کتنه کسی ملویری ما منانا همه تجید زانن لی خناخن و آستا کرد پروری نشتمان پروری کو پیش کردن ند آستا مدرن دنه نوجن دنه لورا و اف کسین نویسکار و بمینی تراجیدیا دمیجویا کردیده آسویا من حتی کینگ از نزان درد نویسکاران بری 320 سالی احمد خانی آلی اگر تبروش سالی بیتر درد بری بهتری 325 سال 325 سال احمد خانی عینی تشتی کو پشتی 325 سال هم دبیشن آنیه هر غریبه اما غريبه همشي لاكوكي او پیشبینی کوي هبو يعني دیدار باری دزانه روشا گوته د جیان کروی سانه گزانه يعني وين دمجي قيمت نديتي انا قلت انا كابلا قيمت بدانا من قلتيها قدر قلم مزانبانا زانب اوي خناس ذكر بس جواكا ميره سردمي او ناس نذكر ميره بازيده قالك اسباس نزانم بكرتي دقيقه من معناها ما بكرتي هر یک بکار بن پیامک مساجک بده بکرتی جارك اسباس يا ودكم امي خو بهيفي بكن بر بهيفي جيان تنهي خو بهيفي دكن و از دنگ خو دگهينم او كسين برپرس کو بچکی هشیار ببن بکی مانی جبو ولاتي خو جبو او ناوي کو خو بناف دكن و جبو ارمان جامع سرخبونا ملتي ما و روشنبيريا ملتي ما سركفتي زارو تشبيش والله يعني هي كما هي راستي خوازم ببيجم يعني وبحثا سازيبونه كر كو سازيا روشنبيرتي الفدري خوزي خوي باندور بي كو بكار بي يعني نهما فرتوك حاضر كربون كو ام درباسي ما نكاربو جبر كو ما شانديه شاندنا وزارت نافخا هیچ برسمنا دایا خوزي سازيا روشنبيري كو بي باري رادبن خوي باندور بن گم بكار بن يعني ايرام هاتنا بخوندن امي چا وقتني هات بانا بي فرتوك
يعني شخوا هيفيا ما أقدرن يعني كون بكار من برتوكي خو پیش کش بکن ام ایشا روجاوای درباس بکن کسن کو ایرو گلک و شانخانه در بهات گرگ متفاصل آلیکاریا بر بکن ببین برامین خبرین هيفيا ما کو وزارت می روشنبری ال باشور کردستان خویی باندور بندوا مجارانده بابتانده پرتوک هێزەکە نەرمە برا بچاوی بچووک لێ نەنێرن وەک دلۆپە ئاوێ ئەو دلۆپە ئاوێ تو دبێژی نەتشتەکە لێ بدەمێرە زنار قول دکە gelekî spas kêfxweş bû em jî rûda û birastî giringiyê didin nivîskaran berhemên nivîskaran mala we ava hûn bûne mîvanê min İbrahim Mahmud lêkolîner û nivîskarê Kurd û berpirsê sentera İsmail Beşikçî di hokê Zara Mihemed xwediya weşanxaneya Şilêr ji Qamişlo hatiye nivîskar û romanivîs Candost mîvanê me bûn mala we ava gelekî spas spas ji bo we jî temaşevanê nêjak we temaşe kir